Pozdrav svima, Hersmark ovdje, a u današnjem klipu ćemo pričati o nečemu što je aktualno na YouTube svuda oko svijeta. Dakle, kao što ste vidjeli naslov sub za sub, što znači subscribe za subscribe ako već ne znate. Naravno, kao i uvijek, u ovom videu ću demonstrirati i pokazati vam zašto je to loše i zašto to ne bi trebalo da radite, jer vas mnogo lako mogu, da se tako izrazim, zaznuti. Hajde damo primjer. Vi leporite na nečiji kanal, u komentarima napišete sub za sub, uzvraćam bla bla i šta se desi, vi se pretplatite na njegov ili njen kanal i on ili ona na vaš. I tako traje i posle 2 ili 3 dana vidi vas u svom subscription prozoru i vidi vaše ime. On će naravno ili ona će naravno reći šta će mi ovaj loše bla bla bla. I šta se dalje desi, vi ste prevareni i gubite njihov subscribe. Naravno, kada primetite da vam fali jedan pretplatnik, vi ćete odmah pomisliti na nekog drugog, zato što ne znate ko se unsubscribe-ovo, da se tako izrazim, tako da je to također problem, jer tako i vi možete nekoga da prevarite. Ako ste mali kanal, nemojte da radite to što radite, jer to je samo nabijanje pretplatnika. Niko vas zapravo neće ni pratiti, već samo subscribe, a od toga nemate potpuno ništa ako nemate prave pratioce. Dakle, da je vaš materijal dobar, njega bi već našli i prepoznali kako god, znači vama ne bi bila potrebna reklama ili ikakvi subscriberi. Možete uzeti primjer, evo ovog dečka, Zvoganj se zove, pravi odlične skečeve na YouTube-u, u programima poput Flash, Boom Cartoon, tako se nešto zove, ako grešim ispravite mi u komentarima. Dakle, to je sve što sam želeo da kažem, nemojte da dozvolite da budete prevareni i nemojte da padate na taj nivo da, ako mogu da se izrazim, prosite. Znači vi jednostavno prosite za subscribere, znači bolje pravite svoj materijal, pravite svoju slavu, ako mogu tako da kažem. Ne možete vi neku dobiti instant slavu, što znači da